Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kugaruka ku ruzinduko rwa Vladimir Putin muri Korea ya Ruguru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yageze i Pyongyang kuwa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 mu ruzinduko rwe rw'akazi. Putin akaba yakiriwe mu cyubahiro gikomeye. Biteganijwe ko agirana ibiganiro na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu murwa mukuru Pyongyang. Ibiganiro byibanda ku bijyanye n'ubufatanye mu bukungu, ingufu, ubuhinzi, ubucuruzi n'ibibazo mpuzamahanga hamwe n'umutekano. Ibi nibyo biri kuri gahunda. N'uruzinduko rw'amateka aho Vladimir Putin yakiriwe neza i Pyongyang, atambuka ku itapi itukura, akora mu ntoki mugenzi we wa Korea ya Ruguru maze barahoberana. Ubona ko Kim Jong-un na Vladimir Putin bafite akanyamuneza. Mu mujyi wa Pyongyang hatatswe amafoto ya Perezida Putin mu nkengero z'imihanda menshi. Uru n'urugendo rudasanzwe Putin agiriye muri Korea ya Ruguru kuva habayeho intambara ihuza Uburusiya na Ukraine, aho Korea ya Ruguru yagaragaje ko ishyigikiye Uburusiya mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine. Abayobozi bombi biteguye kuganira ku masezerano akomeye y'ibihugu byombi. Uruzinduko rurerekana umubano ukomeye hagati y'ibihugu byombi mu gihe bivugwa ko Moscow ishaka intwaro zo gushyigikira intambara ihanganyemo na Ukraine. Hari ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu mu gihe gito mbere y'uko Putin yerekeza mu nzu y'abashyitsi ya leta ya Kumususani aho acumbitse. Abayobozi bombi baganiriye mu kuzamura umubano wa Korea ya Ruguru n'Uburusiya. Uruzinduko ni rwo rwa mbere Putin agiriye muri Korea ya Ruguru kuva mu mwaka wa 2000. Bamwe mu basesenguzi ba politiki mpuzamahanga bavuga ko guhura kwa Putin na Kim bigamije kurwanya igitutu n'ibihano bya Amerika. Kuri uyu wa gatatu, Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yakiriye mu muhango wo kumuha ikaze ku kibuga kinini cya Pyongyang mbere yo gutangira ibiganiro bye n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Ibitangazamakuru bya leta ya Korea byasobanuye ko iyi nama ari inama y'amateka yerekana kudatsindwa no kuramba k'ubucuti n'ubumwe bw'ibihugu byombi. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un adaciye ku ruhande yavuze ko ashyigikiye icyemezo cyafashwe na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin cyo kugaba ibitero muri Ukraine. Kim Jong-un yasezeranyije ko azashyigikira byimazeyo intambara y'Uburusiya muri Ukraine mbere yo gutangira inama na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Uruzinduko rwa Putin ruje mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera mu bijyanye n'intwaro, aho Pyongyang iha Moscow amasaso akenewe cyane kugira ngo yongere ubushobozi bw'intambara y'Uburusiya muri Ukraine, naho Uburusiya bukaba bugomba gufasha Korea ya Ruguru mu bukungu no kuyifasha mu by'ikoranabuhanga rihambaye z'intwaro kirimbuzi. Perezida Putin yavuze ko ashimishijwe no kuba uru ruzinduko rubaye, agaragaza ko yifuza ko ibiganiro by'ubutaha byazabera i Moscow. Ati umubano w'Uburusiya na Korea ya Ruguru wubakiye ku mahame y'ubwubahane mu nyungu za buri ruhande. Mu myaka myinshi ishize, ubushuti bukomeye no kuba abaturanyi beza byakomeje guhuza ibihugu byombi. Bivugwa kandi ko Uburusiya bwemeye guha Korea ya Ruguru ikoranabuhanga ryifashishwa mu kohereza ibyogajuru mu isanzure, ikintu gihangayikishije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Korea ya Ruguru izaba ifite ubushobozi bwo kohereza ibyogajuru mu isanzure, byazayorohera kugenzura ibikorwa ku butaka bwa Amerika no ku bindi bihugu ifata nk'abanzi. Mu mwaka wa 2003 Korea ya Ruguru yifanye mu masezerano agamije kureka gucura intwaro za kirimbuzi. Mu mwaka wa 2005 yemeye ko ifite intwaro za kirimbuzi, ariko yiyemeza ko ishobora guhagarika gahunda yo kuzicura. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2006 Korea ya Ruguru yatangaje ko yagerageje ku nshuro ya mbere igisasu kirimbuzi kandi kikagera ku ntego. Tubabwire ko Korea ya Ruguru ifite ubuso bungana na kilometero kare 120,538, ikaba ihana imbibi mu majyaruguru n'Ubushinwa ku mupaka wa kilometero 1,416, mu majyaruguru y'Iburasirazuba ihana imbibi n'Uburusiya ku mupaka wa kilometero 19, mu majyepfo ihana imbibi na Korea y'Epfo ku mupaka wa kilometero 238. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.